Poštovani gledalci radio televizije Unsko-Sanskog kantona, dobro došli u još jedan TV intervju. 25. maj je dan kada općina Bosanski Petrovac obilježava svoj dan. Stoga smo goste pozvali aktuelnog načelnika Zlatka Hulića. Dobro nam došli. Načelniče, evo na početku odmah da nam kažete kako se trenutno odvija život u vašoj općini. Pa odvija se, prvo pozdravljam vas i vašu ekipu i gledalce, moje Petrovčane i sve ostale. Znači, vaše pitanje je uobičajeno, ja i uobičajen odgovor mogu dati, jer obavlja se život tako kako živimo u ovoj zemlji. Znači, ide sve normalno, bolje nego što je bilo, zato ovdje i radimo i postojimo, ali uglavnom, ako ćemo jedan ovako kratak sumarni odgovor, pozitivno, ide to dobro, stvari se dešavaju bolje nego što je bilo prije. Ja ću to odmah reći na početku, to nije toliko koliko smo uspjeli mi ovdje u opštini, ekipa i ja, koliko je ranije bilo loše. Nisu ovdje ljudi u ovom Petrovcu, nisu puno baš brinuli za ovaj grad i za ovaj narod. Mi to radimo, mislim da je to suština našeg nekakvog uspjeha. U ostalom vi ste televizija, javni servis koji razgovara sa ljudima na terenu, pa izvolite na teren, intervjuište, pitajte ljude, anketirajte, pa ćete čuti od njih. Ali evo ja se osuđujem reći, dati odgovor na vaše pitanje. S ovim kako sad ide u ovih zadnjih par godina ja sam zadovoljan, ali bit će još bolje. Možete li nam malo podrobnije kazati kako ste stanje zatekli u općinskom organu uprave kada ste došli i kakvo je ono sada? Pa zateklo su stanje nesloge. Stanje nesloge, popriličnog je vašluka, neodgovornosti, koje je sve to skupo umiješano sa nacionalizmom, sa nekim ličnim privatnim interesima, nekim tajkunima. To je sve tijelo koje sam ja zatekao i koje polako nestaje i mi njega formiramo, definišemo u pravcu pravom i to se dešava. Evo, mi smo sad svjedoci, ja sam krenuto zada. Znači, evo, mi idemo sad sa zapošljavanjem. Vi ste vidjeli, vjerujem, dole i Petrovčan ste to vidjeli, bingo, dole dolazi Almaras. Evo, upravo danas dolazi gospodin Džambić i gospodin Kemo, vlasnik Almarasa, i Džambić, vlasnik lanca trgovina, bingo, uspješni i najuspješniji u ovoj državi. Dolazi naš dragi premijer. Arifović je juče u Prijedoru, ja sam lično bio, vaša televizija to objavila, potpisao ugovor koji im je kod notara, znači potpisao ugovor koji im je kupio od Sirovna Komerca, kupio je 34 dulma zemlje sa 10.000 pokrivenog prostora gdje kreće za pola mjeseca. Mjesec već dolazi 300-400 grla, dolazi farma elitnih bikova, jedan taj bik košta 100.000 eura, nije to zezanje, to su ozbiljne stvari, iza njih stoji norveška vlada. Ja mogu dati fotografije, neki dan sam bio u Sarajevu na prijemu sa gospođom ambasadorkom Norveške koja će doći vrlo brzo, za nekog dana, mogu čak reći, pardon, kada bude ulazio u posjed gospodin Arifović koji juče to kupio. Tako da to su stvari koje su, da kažem, koje su nekakav epilog ovih nastojanja naši od početka 13. odnosno kraja 12. godine kada sam ja došao i moja ekipa ovdje. Mi radimo od prvog dana žestoko, radimo direktno, nekom to smeta, Bože moj, to je njihovo pravo da to kažu na neki način, ovo ili ona nije važno. Mi ganjamo svoj posao, on nek rade svoj posao, ti takvi, a mi radimo svoj posao, mi nećemo stati, oni će stati ili neće, ja ne znam, bolje mi da stanu. Ja govorim ovdje o ljudima koji su opstruirali. Pa evo, rezultat tog opstruiranja je to da smo mi možda jedini u ovoj državi koji nemaju svog predstavnika u Skupštini kao najvišem tijelu kantonalnom. Kanton je segment državnosti, ili tako, kao i opština. Nas jedino iz Petrovca nema tamo. Ja sam dva puta sam sazivao predsjednike stranaka da se dogovorimo da kad pređu prag u kancelariji gdje sam ja zvao, da zaborave stranke, međutim nema šanse. Mi ćemo ovoga, ne možemo se dogovoriti, nismo mogli postići taj famozni taj cenzus. Mislim da je to, ne znam, 2000 glasova, ne znam koliko, to je sramota. Nas Petrovci ima 7.500, recimo, ne znam, možda i više, možda i manje, i mi ne možemo se dogovoriti za 2000 ljudi da imamo čovjeka u skupštini. Međutim, ja smatram da to ustav nije u redu i zakon. I ja sam pravobraniocu naložio da pogleda, da vidi. Mi smo podnijeti jedan zahtjev Ustavnom sudu ili prvo ćemo ići ovdje na kanton normalno. Ja mislim da nemoguće da mi kao jedna od 8 opština u ovome kantonu, da nas jedino tamo nema, a normalno da se priče o Bosanskom Petrovcu i sudbini ovih ljudi ovdje. Ja mislim da mora biti neka fusnota, neka odredba sitnim slovima kao onim ugovorima, znate.
koja kaže izuzetno ukoliko se ne postigne taj cenzus, to je naša sramota. Znači sve je do nas ovdje, pazite. Sve se ovdje, mi što smo ovako kako smo, sve ko što smo sad dobri, to je zahvaljujući nama. Ako što nisu bili dobri, opet zahvaljujući nama. Inače uvijek tvrdite da ste apolitični. Kako se nosite s općinskim vijećima? Ja bih vas pitao kako se nosio sa mnom. Ja sam uvijek isti, ja imam 63 godine. Mene ko zna, uopšte ne iznenađuje kako ja radim. Ja sam uvijek isti. Ja sam od prvog dana borio se za šume i dobili smo presudu. Evo, radi se i taj državni zakon, taj pred nas, tokuje i tu sam aktivan. Kemo će doći danas iz Alma Rasa, on je vrlo aktivan, on član radne grupe. Ja sam, da kažem, samo onako prisutan i učestvujem s sugestijama i svojim nezadovoljstvom koje ste tako da kažem, a Kemo je vrlo aktivan. Znači ja od prvog dana radim ono što sam rekao, mi smo tu presudu dobili i to je ovdje u Petrovcu, to niko nije dirao, da li zbog stranaka, da li zbog tajkunskih nekih interesa, sitno sopstvenički, toga nema kod mene, ja to gazim. Oni imaju veći problem, vjerujte mi, oni imaju veći problem sa mnom nego ja s njima. Kakav epilog očekujete kada su šume u pitanju? Evo, započeli ste tu priču. Što se tiče šuma, presuda Ustavnog suda je objavljena u Službenim novinama, ona ima svoje trajanje, to je 6 mjeseci, taj 6. mjesec, posljednji dan, ističe 6. oktobra i u toj presudi ono što najvažnije piše da se zakon kantonalnim šumama, inače vi znate državnog zakona nema u federaciji, znači tamo fino kaže da ukoliko se odredbe zakona koje su diskriminirajuće prema Bosanskom Petrovcu, ukoliko se one ne izmjenu ili dopune, onda će biti nevažeće. I onda ide ili novi zakon ili mi ćemo osnovati svoje preduzeće i tako dalje. Šta bi po tome općina Bosanski Petrovac trebala dobiti? Bosanski Petrovac, gotovo pola šuma se sječe na području opštine Bosanski Petrovac. Znači oko 450.000 kubika koliko sječe godišnje javno preduzeće Unsko-Sanske šume, iz Petrovca ide gotovo 200.000. To znači skoro pola. Mi od 30-35 miliona koliko fakturišu godišnje mi dobijemo 350.000, to je 1%. Davati 50%, a dobivati 1%, to mogu zezati druge, nas od Petrovca ne mogu više. Dosta je. Ja uopšte tu ne govorim ko je kriv. Kriva je država. Jer ona je dozvolila, uvijek ide dozgo. Znate, to uvijek ide dozgo. Da je država to regulisala svojim aktima, uredbama, nije važno, zakonima, to je bilo društvo. Ovdje su samo ljudi odrađuju svoj posao. Sad je dobila jedna stranka, sutra će druga, preko treća, nas niko ništa ne pita, samo idu balvare. To mi više nećemo dozvoliti. Mislim da je tu smo mi dobro potkrepljeni, podbočeni sa Evropskom poveljom prava lokalnih zajednica, o Ustavom i tako dalje. Mislim da vrijeme radi za nas i da će Bosanski Petrovac, koji uvijek žive od šuma i sve što je izrađeno ovdje, to je bilo šuma, da li to bila Austro-Ugarska, da li ne znam ja ne idem dalje u istoriju, ali znam da kad je bila Titna država, kad je sve to bilo, međutim sad mi praktično šuma nema ništa. Mi imamo dnevno 1000 maraka, ako je 350.000, to mi je dnevno 1000 maraka, a ako dnevno ide 20 kamiona, gdje vi mene samo sad ubijedite da ti 20 kamiona dnevno stane u 1000 maraka i mi smo završili intervju. To više ne može. Evo, upravo ste pomenuli investicije, kazali ste da je jučer potpisan ugovor sa Arifagić kompanijom. Danas vam dolaze u posjetu predstavnici Binga i Almira. Šta očekujete? Je li bilo zapošljavanje u ovoj općini? On će, da vam kažem, mi imamo oko 1000-1100 zaposlenih. Toliko je nezaposlenih. Tako se bar ne vodi tamo na evidenciji. Eto, mi spadamo po nekoj statistici u opštinu koja nema tako izražen problem nezaposlenosti. Kao što ova država ima, ne znam, pola miliona. 50%, nije važno. Tu sreće izdvajamo se u nekom pozitivnom smislu. Međutim, sad ja imam drugu jednu brigu, a to je broj ljudi koji treba da se zaposle. Alma Ras i Bingo dolaze, to je kupljeno. Dole se radi, dole možete obići danas, evo ja vas pozivam da kad dođu ovi ljudi, dodajemo dole se uvijek radi. Dole radi 20-30 ljudi. Već ti prostor dole na glavnom putu se već odrađuje, zemlja se ona tamo sklanja, nije važno, sad ima projekat i urađen, mi smo dali građevinsku i urbanističku neki dan, ja sam potpisao. Arifax dolazi tamo u Krnjevšu, on zapošljava, koliko ja znam, usuđujem se to reći, s njim se prijatelj, 30 ljudi odmah zatvoriti stočne hrane, oni kupi krup, oni krup nije kupi, oni krupi potpisuju u najmu, oni iznajme na 10 godina, mislim, prostor tamo i neka polja, ali ovdje je to kupio. Sad, ja mu želim i sve snage da uspije i u Krupi, i u Bosanskom Petrovcu, i kantonu, i u državi. Arifagić je atraktivan svakome, on je poželjan. Iza njega stoji norveška država, on kao čovjek, to je čovjek koji je, da kažem, abeceda
abeceda jedne poslovnosti, vjerujte mi. Vi čvrsto vjerujete u uspjeh? Apsolutno. Ja sam se malo družio sa Senadom Džambićem iz Binga, nisam se ni trebao ni morao družiti, vidio sam kako vidi se po onome što radi u ovoj državi. Alma Ras također. Arifagić, međutim, nije se poznao. Ja sam njega upoznao u posljednjih godinu dana i 100 godina rekao, vjerujte mi, s njim sam se više družio. Vrlo se često čujemo, sinovi smo se čuli. Ovo što god je rekao radio. I znači, ja nemam nijedan jedini razlog da ne vjerujem da on neće zaposliti 30 ljudi tamo u Krnjevuši, iz Petrovca i tako dalje. Pazite, to su planovi stvarno optimistički. Vaša polja nisu dovoljno iskorištena? Naša polja nisu nikako iskorištena, ta će polja sad, on će Arifagić investiment, njegova firma, njegova kompanija će tu unijeti život za kojim ta polja vape. Ta su polja veće i bogatstvo šuma. Mi smo velika opština, tu će sad doći jedan čovjek koji će tu krenuti sa fabrikom stočne hrane, koje mislim da ima jedina u Bijeljini, ne znam kakav je sortiman, nekakav polovičan. Uglavnom, ja se usuđujem to reći, Arifagić to uvozi od Todorića iz Hrvatske, koliko ja znam. To će biti fabrika koja ima ovdje blizine Europske unije, koja ima blizu Megleja i mljekara i tako dalje. Vi znate čitavu priču kako to ide oko ovih. Ima poslije toga te krave, to su muzne krave koje daju dnevno 30-40 litara mlijeka. Sa ovih naših polja taj će prihod još biti bolji. To su njegove istine. To se od njega čuo. A te krave kad završe svoj vijek, imamo, te krave će ići dalje kako što Bog rekao. Bit će klaonice, bit će mjesece i tako dalje. On to sve planira ovdje. Šta je s industrijom, poslovnom zonom? Sa poslovnom zonom ona je pri kraju, ona je gotova. Mi smo sad evo završili, imali smo jedan grant, dobili smo novce koji smo završili 10.000, da smo završili tamo asfaltiranje i to je traka širine 7 metara, sve je obilježeno, možete i tamo otići pogledati. Ima još nešto što je ostalo, to moramo isto tražiti pare, ali uglavnom poslovna zona je završena, tamo ima fabrika Intervor koja se ponovo sad vraća. Oni su godinu i po dana napravili jednu pauzu, imali s problema oko prodaje, nije važno. Evo, oni se ponovo vraćaju, ponovo zapošljavaju ljude, neki je bio njihov direktor, Sandal Liđan, i imate tamo Ekrema, Lenjo Servis, mislim se zove firma, on još nije zaposlio, međutim ima ugovornu obavezu, on mora zapošljavati ljudi, tako mi je planirao, tako mi je i saopštio da će zapošljavati vrlo brzo. I imamo onaj posljednji dio prema istoku, tamo prema Ključu i Sarajevu, tamo će vjerovatno ide sad tender, ima tamo Pirnar fabrika, dole uspješna fabrika u Kolunću, on će se vjerovatno tamo širiti, bit će tender ko će kupiti, ja vjerujem da će on to kupiti, jer on je pokazao interes. I tu je novo zapošljavanje, on će sve prebaciti iz Kolunća ovamo i to je njegov plan. Infrastruktura, polako li sigurno ulažete i mjesne zajednice? Ide mjesne zajednice, vi ste vidjeli što se tiče infrastrukture, kad smo došli ovdje, mi smo imali uglavnom u gradu oko 500 sjelica, žuti, fini sjelica, koje su, da kažem, nekakve urbane boje, one bijele su mrtvačke i mi smo to izbacili i sad imamo preko 2000 sjelica, što po selima, što po gradu. Sad, recimo, u selima imamo preko 500 sjelica, znači imamo broj sjelica koji je bio u samom gradu prije 3 godine. I nastavljamo dalje. Čekamo sad neke stubove, imamo vrlo uspješnu saradnju sa kompanijom Mi grad, to je Mrkonća koja to radi i mi ćemo njima sad kad bude sutra dan opštine, on će dobiti priznanje, ja im to kao načelnik dodjeljujem, zato što stvarno ljudi su profesionalni. Imamo mi ljudi koji su kao Arifagići. Imali ste neke pritiske vezane za kanalizacijni sistem, vodovod i ostalo? To je bilo i mreže, bili su tu i policajci i tu je osoba, to ste vi svi mediji bolje znate od mene. To je pravo ljudi kojima nešto smeta što radim ja. Evo, konkretno mene su tražili, nisu niko tražili nego mene. Šta je trenutno s tim projektom? Pitali su kako je taj projekat urađen, da ima neke problema oko asfaltiranja, jer to je tačno. Mi smo na vijesti konstatovali. Šta je zaključeno? Zaključeno da asfaltiranje koje je urađeno prije nove godine, a morale su raditi do 31. decembra, inače na propali novci, da je urađeno tako da se uleglo tako. Međutim, mi smo to ponovo radili, vidjeli ste kroz Bišćine, mi smo svaku drugu diletaciju, svaku drugu neku nepravilnost odraditi, uvažavati sugestije ovih vjesnika. Ja bih htio da probam vjerovati da te sugestije od vjesnika, nekih vjesnika, da su dobronamjerne. One nisu dobronamjerne, ali mi smo to bez obzira kako su i iz kog su motiva, to me ne zanima.
Ja sam tu davno završio te kalkulacije. Bez obzira znači kakve su te primjedbe i dolazak policije, ja ću odraditi to zbog građana i zbog projekta na kraju i zbog zakona. Mi smo to odradili u Bišćanima, gdje god bude drugog, gdje kogod dođe ovdje građanin, firma, stranka, bilo ko, mi to naravno uvažavamo i tako postupamo. Moja je poznata krilatica kad vam uđe građanin ovdje ili bilo ko da je ušao Obama ili Putin. Moramo se posvetiti ljudima. Ne smije ljudi izaći ovdje da budu nezadovoljni. Evo imali ste inspekcijske kontrole, a slovite za općinu sa najmanje pritužbi? Da, mi odrađujemo. Mi imamo, što se tiče zahtjeva građana, podnesaka i tako, mi to, eto, imali smo to je jedna dobra stvar kod nas. Mene je drago da su te ankete, te kontrole izbacili opštinu kao najuspješniju u tom smislu. Znači, mi radimo ono zbog čega i postojimo. Mi, znači, zadovoljavamo potrebe građana, počeo od najbanalnijeg nekog, ne znam, posjedovnog lista do drugih projekata. Mi nemamo tih građevinskih, urbanističkih zahtjeva i tako dalje, svi ostali akata za koje postojimo, nemamo puno toga nerješeno. Kako obezbeđujete sredstva za infrastrukturne projekte? Mi obezbeđujemo sredstva putovanjima. Pošto sam vam rekao da nemamo nigde nikoga ni u Sarajevu, ni Bihać, vi pogledate Bužim, pogledate Ključ, pogledate Bihać. Svi oni imaju u strukturama, počeo od Bihaća do Sarajeva ljude. Mi nemamo ljude. Zbog naše nesloge. Mi smo tome i krivi, ja nikog tu ne krivim. Ali zato Zlatko Hujić i njegova ekipa non stop putuje. Ja sam samo ponekad kod kuće. Ja to s tim postižem. Ja sam to rekao, vratite vaše te zapise televizijske, pa ćete vidjeti prije izbora, ja sam rekao, moje najveće bogatstvo su ljudi. Ali ne ovdje u ovoj zemlji, u čitom svijetu. Ja imam ljude koje, kad god dođem, zove me kuć da spavam, ili me zovu na ručak. To ne vede baš, to je moje bogatstvo. Ja poznajem ljude, ja znam s ljudima, mene ljudi cijene, kao što ja njih cijenim, i to je taj reciprocitet koji je recept da se uspije za svoju opštinu. Mene srce puno kad ja vidim da smo stavili čovjek u Šijelcu, priveli mu, dobili mu kanalizaciju, stavili mu tamo vodu, ko što smo radili Kaplju Smoljena, projekat koji je stao, pa smo ga mi završili, ko što smo završili tolike Šijelce, ko što smo završili kanalizaciju, fekali više ne idu kroz Petrovac. Pa to stvari koje normalni svijet ima. Mi smo toliko bili ispod normale, toliko su bili u glibu, da ja ovim ne treba da se ponosim, vi da me niste pitali, ja to ne mi rekao. Koliki je vaš realni budžet, a koliko ste stvari do sada uložili u općinu? Kada sam došao ovdje 12. godine, budžet je bio 2 milijuna i nešto. Mi sad imamo budžet gotovo 4 milijuna. Ove godine budžet je planiran 4.700. Evo sad je za sutra sjednica, prekosutra sjednica vijeća. Imamo ostvarenje budžeta za prva 3 mjeseca 1.300.000 maraka. Pomnožite to sa 4, to vam je preko 4,5 milijuna. Znači mi kvartalno idemo tačno kako je predviđeno. Ja imam iskakanja kod putnih dnevnica i tako dalje, međutim to će na kraju godine sve se to uklopiti. Mi budžet ostvarujemo kao što Džeko važu bolovi ili ne znam ja, neko tamo inženjera zgrade, tako mene važe budžet i na moju ekipu, mi budžet ostvarujemo. Mi smo sa 2 milijuna digli budžet, eto ja sam to rekao na vijeću, mi ćemo ove godine imati budžet sigurno ispred 4 milijuna najmanje. To je to. Mi smo, vi ste pitali za novce finansiranje. Mi smo komunalni taksi naplatili oko 600.000 maraka. Mi smo naplatili, govorim za ove 3 godine, mi smo, ovo je bilans mog rada, mi smo naklada za građevinsko komunalno zemljište naplatili oko 850.000 maraka za ove 3 godine. Mi smo u raznoraznim bespovratnim sredstvima, grantovi, pomoći, tako dalje, preko ministarstava, agencija, ne znam, UNHCR, sve tako, svi ovi koji, međunarodni i domaći, znači ti institucija, mi smo zaradili i donijeli u ovoj opštini, imam taj čitav spisak, oko 2 milijuna maraka. Znači, kad sabirete ovih 2 milijuna sa ovih 600, odnosno 800 je nešto, mi smo jedan budžet godišnji donijeli u ovoj opštini, moja ekipa i ja. I ja sam na to ponosan i to su brojevi, to su oni golovi kojima ja pričam kad govorimo o Džeki. Ovo sve drugo su priče, mene drugo ništa ne zanima. Mi smo vrlo konkretni i to je to. Nekom to smeta, pa ako smeta, mislim da neće daleko dogurati, mi ćemo tako dalje nastaviti raditi. Ja se kandiduo da nastavim taj put koji sam krenuo i ja da ne vjerujem u to što radim, ne bi radio, vjerujte mi. Znači da ćemo vas vidjeti i na predstojećim izborima? To vi možete pitati narod. Narod, ja mislim da je razuman. Znate, mislim da je narod razuman. Petrovac je, ja ću opet to reći, to nije skromnost, to je istina, vrlo sam realan, niti kupio loto, niti čitam horoskope. Petrovac je bolji nego što je bio, ne zahvaljujući Zlatku Hujiću i njegovoj ekipi, nego zato što je loše vođen od rata, prodan je Petrovac. Postoje i dalje ljudi koji Petrovac prodaju od šuma pa nadalje. Neće to moći. Ja više volim ovaj Petrovac od njih. I mnogi ljudi, moji Petrovčani.
To će narod Vi prepoznati vjerujete u izborima. budućnost Bosanskog Petrovca? Apsolutno, pa nema. Pa ja da ovdje ne mislim, pa ja da su ljudi budali, ja ne bi živio. Onda bi rekao s kim se takav. Petrovčan su pametni ljudi. Mi ćemo sada ali ne znači to da je drugi budale. Pazite, samo neki su budale. Mi ćemo sad 30. jula slaviti 50 godina gimnazije, jer da je 55 godina. Ali 55 godina gimnazije knjiga koju je radio moj prijatelj Brane Despot, doktor, koji je to htio raditi prije 4-5 godina, pa smo to skinuli. Načelnik, ne znam, nije važno ko. Ali nisi to desilo. To ne može tako. Pa Petrovac je iznjedio plijadu pametni ljudi, velikana. Pogledajte to Berbera ovdje. Uradit ćemo velikanima, vi to znate, mi ćemo raditi veliku, to je toliko procedura, to radimo, tu proceduru oko spomenika velikanima, Petrovački 4 velika velikana. Ali i tu ste imali velike diskusije, pa ste malo zaustavili projekt. Samo negdje nije bilo diskusije. Hoćete li zaista realizirati taj projekt? To je budžetom meni predviđeno. To su procedure toliko. To čisto doći vjerojatno neke inspekcije, dođu. To je njihov posao. To je njihov posao, ja njih suđujem. A ovo je moj posao. Mi smo Jovana Bijelića uradili u Beogradu. 50 godina Jovan Bijelić bio sa jednom običnom drvenom tablom takva veličina. Pa ljudi su opčinjeni s tim slikarom. Kao sa Berberom, ne znam, ja s Kendarom ili Ahmetom Hromadićem. Ahmet Hromadić je čovjek iz Pekske mali, iz Bjelaje, iz Petrovca, koji spada u liniji sa Andersom, znači sa svjetskim pismom dječje literature. Ja sam bio u Italiji 20 godina, ja sam gledao lično kad smo djeca išli u Italiju, literatura koja je obavezna u dječju literaturi u Italiji. Od Ahmeta Hromadića Kamljeni Vukovi. Na kom je nivou danas kultura u općini Bosanske Petrovce? Po kultura je u mozgovima ljudi, znate. Ovdje ima dosta još tih Krkana i to su moji najveći neprijatelji, ja sa njima moram brzo raditi, znate. Ovdje ima dosta još Krkana koji su to mogli i više neće moći. I on to i osjeti i zato on meni to rade. Ali Boga mi neće u to, ja znam tu ishod. Mi nećemo stati. A šta je sa obrazovanjem? Imate i brojne učenike koji osvajaju svjetska priznanja. Pa evo, to je nastavak te tradicije Petrovačke. Ovdje, na ovoj visini, na Admarskoj, pod ovim zvijezdanim nebom Petrovačkim, ovdje su zdravi ljudi, znate. Problem je samo što imate neke nepravde u životu, neke prirodne ili društvene nepravde, kao kad imate, ne znam, 100 litara nešto čistog i onda saspiješ litru i onda sve zabrljaš. Ti se moramo riješiti. Petrovac je tu gdje je zahvaljujući sebi, a nisam rekao gdje je. Znači, može biti loše, može biti dobro, ali zahvaljujući svojim ljudima. Mi se borimo s jedne strane protiv takvih ljudi i istovremeno se borimo tamo kod razumnih ljudi da uspijemo da donesemo Petrovcu dobro. A Disa Bolić, što god je tražila, dobila je i mene je drago kad ona to kaže u medijima. Ja sam neki dan čitao Oslobođenje, mislim, jedan njen intervju gdje je ona je genijalac, svaka je čast, ja je puno pozdravljam i ovom prilikom i njene roditelje. Ona je Fila tamo rekla da je žalostno što niko to u državi niko nije pomogao. Ona baš tako kaže, mi smo i pomogli. Ali eto i mi smo država, pa ja sam na neki način branim državu. Ipak država ima neki zdravi poteze, zdravi ljudi, zdravi namjera. Mi smo isto država, opština je također država i mi ćemo uvijek pomoći, ne samo Disnog, svakoga ko je tako nadaren. Ili ugrožena. Kako je inače život mladih ovdje u općini? S obzirom da se jedno vrijeme govorilo da mladi odlaze iz Petrovca. Kažem, odlaze iz Petrovca, odlaze iz drugih mjesta u koji se razvijenije od Petrovca. Mi u Petrovcu, Petrovac je nekada imao 17-18 hiljada ljudi i bio je, da kažem, pun života. Petrovac sad, rekao sam, mislim da ima sad 1. jula, koliko znam, bit će objavljeni rezultati popisa. U Petrovcu ima mladi, ja imam 3 djece, uvijek krećemo od sebe, imamo još 2 za rezerve, na drugoj strani, u tom smislu kažem rezerve, tako da vjerujte mi da ja ovdje primjećujem svaki dan sve više nekako tog života. Sad smo ljetos za 1. maj, bile su i trke i bilo je baš lijepo vidjeti onu djecu, pa imamo kad idu, ne znam, skoro su bili Bihać, pa Drvar, idu tako, sve im platimo mi iz opštine, i sendviče, i ručak, i prevoz, i čokoladu, milku. Kakvu oni inače imaju predstavu o državi Bosni i Hercegovini? Mladi? Da. To bi trebalo njih pitati, ali ako mene pitate, mislim da je tu najvažnije da imaju neku viziju u svijetlu, znači što se tiče tih sadržaja, da imaju, znači, idu i ne znam, igrati košarku i rukomet. Evo sad je naša gimnazija, dobili su 10.000 maraka od ministarstva tamo za uraditi ono igralište, ne znam, svrčiona treba da se uradi. Mi imamo ovdje
Prvi glas Petrovca, ne znam, onda u Domu Partizana bude ovi kako se zove, predstav razni. Tako da ja mislim da ćemo ove godine ponovo zovnuti Marinka Rokvić i još nekoga da održi koncert ljeti. Prošle godine je bio jedan prekrasan koncert gdje je bio Aldo Muslimović i Marinko Rokvić i to je bilo baš puno srca da vidiš na trgu kod nas toliko ljudi. Svi su bili Srbi i Bošnjaci, to je naš grad, svi u nas i ja sam taj koji sad kad bude 15. septembar, dan oslobođenja Petrovca, ja ga tako isto nazivam, zato što je to oslobođenje u svakom pogledu. To najmanje oslobođenje da su došli jedni potjerali drugi. I ti drugi su ovdje živjeli, rodili se. Ali tu je problem ko je tu kriv za to. To ako krenemo, mi ćemo doći do mlađeg kamenog doba. To je nešto što se pamti, ne zaboravlja, ali ide se dalje. To su moji pogledi. Znači, ja sad organizujem ponovo koncert, ovdje dođu svi. I Hrvati, i Romi, ako ima Japanaca, nek svi dođu na taj trg da se oslobodi, jer kad slušate muziku, kad pjevate, kad se družite sa ljudima, to je za mene oslobođenje u svakom pogledu. Ja tako doživljavam oslobođenje. Sutra je dan općine. Šta to za vas znači i to kako znači ćete ga obilježiti? To su ti fini događaj. Sutra je ta dan općine, bit će sjednica vijeća, himne i tako dalje, vrlo kratko. I onda ćemo mi, ja se obratiti naravno mojim Petrovčanima i gostima. Poslije toga ide dodjela priznanja do zahvalnica onima kojima sam ja to odlučio da dam. I poslije toga imamo zakusku, dođite i vi, pozivamo vas, bit će to fino, sutra druženje, vjerujem će biti tako lijep dan i to je nešto što obilježavamo sa punim srcem ovdje u Petrovcu. Pozvali ste zvaničnike, hoćete imati svečanu sjednicu? Ministre, premijera, naše partnere, građane, svi dođu, svima će, nikom neće, uvijek ostane hrane. Ako, naturalno, kad dobijem onaj poziv, negdje onda okrenem napak, vi imali ručak. Da ne gubi vrijeme, razumijete, kad već ima tamo... Inače niste zagovornici ručkova, evo imali ste predstavnike međunarodne zajednice gdje ste kazali da oni mogu otići na ručak, ali da vi imate drugog posla. Pa dobro, to je... Ne slovite za uobičajenog... Pa moram ja biti u liniji, mene žena mlađa 25 godina, pa moram tako. Kažite mi, evo za kraj ovog razgovora, vizija budućnosti Bosanskog Petrovca. Vizija. Pa vizija je nešto što je imaginarno, nešto što, ja mislim da je vizija uglavnom subjektivne prirode osjećaja i predstava. Moja vizija je uvijek živa i aktivna, vjerujte mi. Ja za sve život imam viziju koja je vrlo blizu ubeđenja. Ja sam rekao sve. Znači, ono u što vjerujem, ja to i radim. Ja sam tako uvijek radio u životu i vjerujte mi, nikad mi se nije otelo. Petrovac će biti ono što treba da bude, neće više, već nije ono što je bio i vjerujte mi, ima jedna fina pjesma, ja to često volim reći uz malu pomoć mojih prijatelja, od Beatlesa je ta pjesma, prekrasna pjesma i ja tu pjesmu stavljam među mojih prvih 5 koje znam, a znam i dosta, vjerujte mi. Ja ću s pomoć mojih prijatelja, a prijatelji su svi koji vole ovaj grad, ova sela i ovo prostranstvo, ja ću to uspjeti. Nek ne brinu oni koji se dvome i koji sumnjuju. Nemojte se skirati, ja sam na čelu kolone i dok sam ja na čelu, budite mirni. Načelniče, hvala vam na ovom razgovoru i sretan vam dan općine. Hvala. Poštovani gledalci, bio je ovo načelnik općine Bosanski Petrovac Zlatko Hulić. Hvala vam što ste nas pratili.